Nine years ngoJuni iy'kole zazivaliwe, so-ke wavakasha kumamkhulu wakhe. Makavakasha kumamkhulu wakhe uthi bekhona lo malume lona. Umalume ubehlezi emdlwengula, njalo emdlwengula umalume until wathi 14 years. So-ke uthi uthe makayo-check-a wathola ukuthi u-positive, u-HIV positive. Wazama ukutshela uma wakhe wamphikisa wathi hhayi, ubhuti wami angeke aze ayenze leyo nto leyo, angeke aze ayenze. Uthi hhayi, still umalume uyaqhubeka uyamdlwengula. Uthi make elona etshela ifemeli, omamkhulu konke noma wakhe, bathi cha, akwenzeki ubhuti wethu akudlwengule, ayikho lento lena, umqambela amanga. Wena ungezwa njani masuna ingane yakho isithi idlwengule ukhazini wakhe, into ey'kanjalo, yabo. So abamkholelwa. Uthi yena into akayicelayo ucela usizo, uyabo, ukuthi athole i-justice khona akucelayo. Uthi umalume ubehlezi emdlaladlalisa njalo makavakashile kumamkhulu wakhe, ehlezi emlontuzi, cause uma wakhe bekahlala la eGoli nenye indoda. So yena ma iy'kole uy'valwa ubevakashela le ngabo mamkhulu, ila bekunalo malume bekamdlwengula from 9 years up to 14 years. Still ifemeli ayimkholwa, even noma ethi u-HIV positive ayimkholwa ifemeli. Bathi unamanga, le HIV le uyithole ebufebeni bakhe, yabo. So ababhilivi ukuthi umalume bekamdlwengula. So yena uthi ucela usizo ukuthi athole i-justice. Ingane zakwethu njengoba-ke namhlanje ngingaveza ukuthi nalolu daba likadadewethu engiza nalo owadlwengulwa-ke ngubhuti wakhe besakhula neminyaka engu-14. Kunama-screenshot-ke akhona la ubhuti exolisa khona njengoba udadewethu ecela usizo. Sithe asithole lo sizo kade ekhuluma la kule voice note, udabakile lolu la kulama-screenshot. So usisi ube-translator-ke ngoba ilanguage ebekade ikhuluma usisi angiyayazi kodwa not kahle, so ngase ngimcela ukuthi ngicela translate. Wa-translator-ke ilona udaba lolu, udadewethu ucela usizo, umuntu angakwazi ukuthi-ke emsize. Inamba yami 079 655 9670.